hamusqa kay munasqa hermano hermana imaynaya kashanki kay lección de escuela sabática quechua miski parlaypi. Noqanchik tinkunakunchik kay trimestre parlaspa el gran conflicto nisan lección ninchik. Chantapis noqanchik uyarispa kasanchik kay lección número 8pi maychus kasan k'anchay santuariumanta pacha hamusan. Chayrayku invitayki munasqa hermano hermana kay comentarios urapi qanqilqa munaykita. Mayqinchus kasan mañakuyniyki, maymanta uyarimuwayku, qhawarimuwayku, saludosniykita, napaykunaykita qankunapis aparichimuwayku. Hinallataq qallarispa kasun maychus kasan kay libro de Hebreos capítulo 8 versículo 1 y 2 ñawirispa kasun. Kuska invitayki kicharinata Diospaq palabranta. Maypi niwanchik ahinata. Kunanqa chay tukuy nisqaykuwan kayta niyta munayku. Chay hina kuraq kaq sacerdote tiyapuwanchikña. Payta hanaq pachapi tiyaykukorqa. Hatun kamachik Diospaq kamachinan tiyananpaq pampapi. Payqa Diospaq t'aqasqa qhipapi sacerdote ruwanasninta ruwan. Dioswan tinkukuna. Chay chega kaq wasipi mayqintachus Señor sayaricherqa. Mana runachu chaypi. Munasqa hermano, noqanchik kay versículopi tarispa kanchik imaynataqa Dios niwanchik ichari uqarispa karqa wasita, hatun wasita, pero mana runaq makinwanchu manchaqa paypaq atiyninwan. Payqa kashpa kasan sacerdote, k'atar kuraq sacerdote, pichus intercedespa kanqa noqanchikpaq ichari. Entonces, noqanchik parlaspa karqanchik kay lección de escuela sabática ñawpa semanapi maychus karqa hatun profecía. Kay hatun profecía parlawarqanchik 2300 tardes y mañanas nispa. Mayqinchus kay profeciaqa Daniel manqusqa karqa. Mana entenderqachu. Chayrayku repararqanchik imaynataqa ángel hamurqa payman explica ichari. Maypitaq nirqa kay 2300 tardes tukukuyniqtaqa santuario purificasqa kanqa. Entonces Señor ninchik kutimonqa nispa. Kay wanqa ujenearqa Daniel ichari, pero sumaqta entendespa karqa munasqa hermano hermana. Imaynata kay hatun profecía 2300 tardes y mañanas qayarikorqa 457 niwanchik ichari antes de Cristo. Hinallataq karqa runa ichari yuyarikuykichu pichus. Ari karqa Guillermo Miller. Pichus payqa sumaqta waqaychaspa Diospaq palabrantaqa ñawpaqman apaspa karqa kay estudiuta. Paya chay munarqa mayk'aqchus Jesucristo kutimunanta. Chaymanta hinataq pay estudiaytawan calculaspa karqa kay 2300 tardes y mañanaspi karqa 70 semanas, 490 watas ichari. Chaymanta faltaq watasqa karqa ichari 1844. Entonces justo Guillermo Millerqa calculaytawan kay sumaq wata yuyarisqa 22 de octubre de 1844 suyaspa karqanku paykunaqa maychus karqa Jesucristo kutimuyninta. Chay fechapi nirqa tukukun 2300 tardes y mañanas purificasqa kanqa santuario. Pero kaypi uktapuy tiyan, mana Diospaq qillqasqanpi nirqachu kay santuario terrenalpi ichari solo nirqa tukukonqa chay wata chanta santuario purificasqa kanqa. Entonces kay semana explicawanchik imaynata chay gran chasco hatun llaki ñak'ari 22 de octubre 1844 imatani munan kay santuario purificaconqa nispa. Chay kay semana noqanchik estudiaspa karqanchik resumenta ruwasun munasqa hermano hermana.
Qanya chanaykitia, imaynatachus munasqa hermana, Dios ninchihtata rua sayarichispa karga kay santuariota. Kay libro de Éxodopi qillqasqata saqiwarqanchik Señor ninchik ichari imaynataqa pay nerqa Moisésman parlarispa karga. Chay tiempopi tukuy Israelitasta yanapaq karga Moisés ichari chayrayku invitayki kuska kicharinata manchus kasan kay libro de Éxodo capítulo 25 niwanchik versículo 8 y 9. Parlawasanchik kay santuario manta. Mayqin karqa chay santuario sumaqta uyarispa kay. Éxodo capítulo 25 versículo 8 y 9 nin ahinata. Chanta runasqa ruapuachunku toldota noqataq paykunata ukhupi tiyakusaq. Chay toldoqa ruachunku imaynatachus noqa rikuchisqayta kikinta chayman hina. Hinallataq chaypi kanan tiyan chay imastawan. Munasqa hermano, kaypi parlaspa kasarqa Diosninchik tata Moisésman. Ari, visionpi rikuchispa karqa nispa Moisés. Qankuna oqarichik toldota tiendata hina. Maychus noqa rikuchisayki mayqinchus kasqanta. Imayna karqa chay santuario celestial chay kikinta ruwachirqa Moisespaq. Ichari tribuwan maypitaq paykunaqa ruwaspa karqanku. Ninkay santuario celestial sumaq rich'asqa karqa kay santuario terrenalpi. Paykunapis chay tiempopi oqarispa karqanku toldota tukuy imaynata Diosninchik ruwachisqanwan rikuchisqanwan. Ahinamanta reparanchik noqanchik Diospaq palabranpi imaynata Señor ruwaspa karqa santuario terrenalta chantapis santuario celestial kasqanmanta. Chayta entiendenapaq munasqa wawqimasi yuyarinachik tiyan. Ichari imaynata Diosninchik nerqa 2300 tardes y mañanas tukukuqtin santuario purificaconqa nispa. Ñawpa tiempopi Israelitaspa tiempopi munasqa hermana kay llaqtan chiklasqa karqa ichari entonces paykunaqa tukuychaspa chay santuario terrenaltaqa wata karqa. Maypichus paykunaqa pichakuq karqanku tukuy huchanninkuta. Kay sutichasqa karqa munasqa hermano Yom Kippur ichari maypichus paykunapaqa karqa purificación, juicio Diosninchikmanta paykuna ukhupi karqa. Entonces Diospaq palabra nillawanchikta imaynataqa yarikuspa karqa paykunapaq kay día de expiación. Maypichus sacerdotenqa yaykuq karqa lugar santo, lugar santísimoman. Chaypitaq yawarta payqa ichari ofrendamanta akaq karqa. Ukhuman yaykuq lugar santísimoman sacerdote, pero hawapeqa tukuypichus tiyakuq chaypeqa sayarqanku oraciónpi. Diosninchikmanta paykuna mañakuspa tukuy huchankuta confesaspa. Sichus paykuna mana huchankuta confesankuman chayqa, entonces Jesucristo presencian wanchinman karqa kay sacerdoteta. Munasqa hermana, chay tiempo pega, Israelpaq tiempo pega, importante karqa kay día de expiación, porque paykuna considerarqanku Diospaq juicio akakamusqanta paykunaman. Chayrayku mana pipis kanmanchu karqa tranquilo, tukuy sayarqanku oraciónpi qonqorikuspa. Chayta nisarqa kay Danielta maychus nisarqa kay 2300 tardes y mañanas tukukuynanqa santuario celestial purificasqa kanqa chantaqa Jesucristo hamonqa. Ari invitaspa kayki sumaqta entiendenapaq kay maychus Diospaq juiciomanta
El libro de Daniel capítulo 7 versículo 9 y 10 leerinapaj. Invitaigi kicharinata. El libro de Daniel capítulo 7 versículo 9 y 10 nin ajinata. Hawayarganipuni kamachina tianas churasqa kanankukama. Chanta machu runaqa tiyakorqa. Paypa pachan rit'ihina yuraq karqa. Umanpi kaq chuqchantaq yuraq rit'i milmahina karqa. Kamachina tiyanaq ruedasninpis lauraqnina hina karqanku. Ñawpaqmantataq uqnina mayu lluqsirqa. Waranqasta paytaq sirvenqanku. Millonestaq paypaq ñawpaqinpis sayarisqanku. Chay juezqa tiyakorqa juzgayta qallarinanpaq librusta kicharisqa karqanku. Hermanos, kaypi parlawasanchik icharin hatun machu runamanta yuraq rit'illamanta. Maychuspayqa hamuspa tiyakusqa icharin librusta kicharisqa. Chaypitaq payqa tiyakuspa karqa juzgaq. Ari 1844 pega mana Jesucristo hamunanchu karqa. Ari chayta niwanchis Diospaq palabran. Manchayqa qallarikorqa kay juicio. Maychus libro de Daniel willawanchik. Payqa hamusqa tiyakusqa librus kicharisqa chayman hinataq juzgananpaq wawasninta paypi creejkunata. Entonces chay tiempo manta pachakunankama hermanos noqanchispis kasanchis kay juicio investigadorpi. Kay juicio investigadorqa sapa uqninchikta qoanchik oportunidad perdonta confesakunata tukuy huchanchikmanta. Ichapis noqanchikqa ima huchapi urmaspa confesana tiyan. Porque Jesucristoqa mana hamunqachu hermanos juiciota ruwaq. Payqa kutimuspa kanqa kay libro de Apocalipsis 22 niwanchik imaynataqa pay kutimunqa directo librus kicharispa sapa uqman qopuq imaynatachus llank'arispa karqanchik kay hallp'api. Ari, chayman hamunqa munasqa hermano hermana. Entonces Guillermo Millerqa runa karqa ari. Pay creespa karqa chay tiempopi hamunanta. Pero kayqa sucederqa santuario celestialpi chay purificacionqa. Hinamantataq libro de Daniel niwanchis chay 1844pi qallarikurqa juicio. Kay libro de Apocalipsis invitayki kicharinaguita mask'aspa Bibliaguita Apocalipsis 14 versículos 6 y 7 para llawanchiktaq kay juicio manta. Entonces invitayki kay libro de Apocalipsis versículo 14 capítulo 14 versículos 6 y 7 ninajinata. Waj ángel tañataq chawpi cielota phawasaqta rikurqani. Wiñaq evangelio hap'irisqata kay pachapi tiyakuqkunaman tukuy llaqtasman ayllusman waj parlayniyuqkunaman tukuy nacionesman ima willananpaq. Qallarispataq nerqa Diosta manchachikuychis sutintataq hatunchaychik. Imaraykuchus juicio p'unchaynin chayamusaña. Yupaychaychiktaq pichus hanaq pachata kaq pachata mana qochata yaku futurista ima ruwaqta nispa. Munasqa hermano hermana kaypi willawasanchis juicio qallarikusqanta libro de Apocalipsis profético ichari. Entonces kay juicio investigadorqa qallarikuña qanpaq noqapaq kay juiciopi kasanchik hermanos. Entonces sichus qan condenasqa kay munayki o tal vez justificasqa chayqa qanllamanta dependenqa. Chayrayku lección de escuela sabática ñawpaqman taskirichispa rikuchiwanchik imaynata chay juiciopiqa
Noganchikman Dios ninchik kapuanchik abogado ichari apachimuspa kawanchik noticiata. Ichapis noganchikqa kay tiempoqa Satanasqa juzgaymunawanchik y huchachakuygiña ma Diosman kutiri atiygiñachu huchapi qan kawsaygi. Satanasqa munan supayqa munan condenakunata, pero noganchik reparana tiyan Dios munan intercedeyta pay rikuchispa kasan Jesucristo señalesta makisninpi imaynataqa pay wañurqa noganchispaq. Tatay noqa wañuniña kay runapaq, por eso tukuy huchanmanta por favor perdona y pampachay nispa. Chayqa gracia, chayqa qasi mana munakuynin Diosninchikpata aska valorniyuq kanan tiyan noganchik kawsayninchikpaq. Chayrayku niwanchik libro de Hebreos pichari capítulo 10, 19 al 23 noganchik abogado kapuanchis Diosninchik tatapi. Ari, paga abogadunchik kanga munasqa hermano hermana, noganchikta salvawasun. Chay kasan esperanza noganchispaq. Ichapis huchapi kawsanchik ari, pero abogadunchik tiyan maychus kasan Señor Jesucristo. Sapa p'unchay pay presentakun tatanpaq ladunpa ñawpaqenman qanraygu huchaygiraygu porque payqa wañurqaña pay atiparqaña Satanasta pay watejmanta kutimuqtintaq atipallanqataq. Chay suyakuyninchik kanan tiyan sapa cristianuqta Cristo munakusuygi pay mark'ayta munasuygi brasunpi k'ayamicha pay watejmanta hamuqtin rikuyta munasuygi qanta preparasqata Diospaq palabranta sumaqta waqaychaspa predikaspa chaymanta hinata munasqa hermano hermana paywan tinkunakuspa kasun. Ma importanchu imatachus kunankama qan huchachakurqayki, pero Dios munan paywan kuska kawsanata. Munasqa hermano hermana, chay carga lección de escuela sabática kay semanapi usuyakuyniyuq kasan ichari qhipan semana hatun yachay kayanqata invitaygi ama faltanchu noqawan kusta watejmanta tinkunarikuspa kasun.